eta żgħira ksirt kupat ma ninħebix minn dan il-fatt għax dejjem rasi jien webbist mit-tonżor tal-kbar qatt ma ħlist istess kantani la tennew l-istess diskors irrepetew isma' ftit fidejk titgħallem jekk trid li tisraq inti taħsad ħajt ta' malajr u fil-qasir minn taħt jien biss intilhom ma fimtx eżatt x'kien il-parir li tisraq inti taħsad kemm jekk sinjur anke jekk qir aħdem u stinka dejjem sabiex kollox imur ħarir kbirtu sirt adolescenti tfajla mill-aktar prudenti mistoqsijiet ma bżajtx staqsejt għax nirraġuna issa bdejt l-istess kantani la tennew l-istess diskors irrepetew isma' ftit aħna rridulek il-ġid li tisraq inti taħsad kemm jekk sinjur anke jekk qir aħdem u stinka dejjem sabiex kollox imur ħarir illum diġà nifhem intkom kellkom raġun bidejja xtaqtuni li jiena nieħu tmun il-Maltem nappaċċja naqgħu nerġa' nqum li tisraq inti taħsad smajt ta' malajr u fil-qasir minn taħt jien biss imtilhom ma fimtx eżatt x'kien aħdem u stinka dejjem sabiex kollox imur ħarir imur ħarir. Proset tassew hemmhekk lil Rachel Lowell, kanzunetta li oġbitni iktar għax hija bil-Malti. U jiena meta nisma' l-kanzunetta bil-Malti Eżatt. kienu